siyam a Domingo ning karaniwan a panahon. Kambeda po din kaya katampan sariling kapag nasan kaniting misa, pakiabetala po ding makatuking intentions. Ing kapasalamatan na po di Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Mayor Rodencio and Mrs. Daisy Gonzalez, Dates and Ita David and family. Kapasalamatan na naman king Aldo ng Kebaitan, Janet Gueco. Special intention, Ning Torres, Gemma Lumba, former Mayor Teddy Tumang, Ariel Osapina and Joshua Joriel Macabali, Engineer Ding and Mrs. Madel Pilaw, Emerito Barrera, Engineer Jesus Punsalan. Special intention para king eye operation ng Noel Navarro. Para king malalagwang kapaldanan dari Mark D. Kleiner Bayani, Reynaldo Ventura, Bea Isabel Malyari, Belia Trinidad, Espirijon Kayanan, Ranilo Deirit, Celia Lagason, Oliver Pabustan, Michael Alfaro, Mark Antonio, Michael Macabali, Rosel Montemayor, Monica De Leon, Charito Obsequio, Joy Manalo, Alaysa Rintulio, Janet Lakap, Aida Ocampo, at Virginia Samawang. Para kingalananggang kapainawan ning kaladwa dari Monsignor Constancio, Luisa, Abel, Karen, Francis, Perlita, Atilano, death anniversary, Liwayway, Magdaleno, Rosita, Lorna, Edwin, Renato, Vicky, Jenaline Preyal, Imelda, death anniversary, at ding maldang kaladwa king purgatorio. Ingkya katampong kapag masusyan panimunan ni pong Reverendo Padre Raul de los Santos.
King lagyo na ning iba, amponing anak, amponing Espiritu Santo, ing kapayapana ning Ginoo manatili kaya kayungan. Kaluguran ko kapatad, makatipon tampasibayo anting meto nga familia, ban idaon iting kaya katamong banalamisa, paramdam tala po king Diyos denggang daing tamo, denggang pigagap tamo, denggang panalangin tamo, para karing sarili tamo, at para karing familia tamo. At anya doon tayo po ing pakaluluning Diyos para karing dakal tamong kasalanan at kakulangan. Tahimik tapos saguling manalangin king Diyos ay bata mo. Ginoong Jesus, hinamon mo kaming titipon pibandyan amalalaso, Ginoo pakalulo. Heso Kristo, agkatan mo kaming magsadya para king nanuman darat ang kimbiyemi, Kristo pakalulo. Ginoong Jesus, agkatan mo kaming magtiwala palagi karing amano mo at karing pangako mo, Ginoo pakalulo. Ing Diyos sa mayupayang tutu pakaluluwa na katamo at kimpangapatawad daring kasalanan tamo idala na katasana king biye alanganga. Amen. Abe-abe tayo pong iningpurian ing Ginoong Diyos. Manalangin tamo. O lubos mayupaya at alanganggang Diyos, ikaming mangangas mamaus iba keka. Iganap mo sana karing puso mi, ing diwa ning pangayampun mi, anting anak mo.
Baka kaming mga intulid lungob, king kayarian, ape nga kumong ipagkalub kaya kami. Iti nga nadwan mi, king lagyo ng Jesus, aginomi. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning kabiasnan. Itang benging ita, makapawunaning mi pamali, karing kaya katamong pipumpunan. Banketa, kabud ikit da, nung nanu lauri ding sumpang karelang penalikan. Matulalang mirinan si kananlub. Itiya ing panenayan ning kayakang balen, ing pangaligtas da, ring banal, at ing pangalupig da, ring karelang kasalang. Uling king paralan aginan tika, karing kaya kaming kasalang. Makanyan mo kami mo namang pepaligayan, king pamanyawos mo, kaya kaming lumapit kaya ka. Ding banaldang anak ding mayap, matampalang miyayin sakripisyo, king makalihim, at misan metong lalo, tinanggap kaniting dibinong kasunduan. King ding banal, para lang makinabang karing kalam, o dumalan karing panganin. At kanita pa, migmularong delit, ding dalit da, ring karelang pengari. Ing amano ning Ginoo. Maligaya ing balayan a pinili ning Ginoo maging sariling kaya. Ikong sablang matulit a pamipiepi, king Ginoo tumula kayo. Ikayong makipusong dalise, kapurian sukat yung ipi. Maligaya ya ing bansa, nung ing Diyos ya ing ginuna. Maligaya ya ing balen a pinili na. Dapot ing Ginoo, ingatan nala retang makitakot at kaya gagalang, at sablang manalig king lugod na. Iligtas na laking kamatayan, king panawon na ning danok, pagkalubanong pamangan. Ginuyang kekatang kapanayan, talasawok at kambilan. O Ginoo, lugod mo kaya kami sa ipakit, ang tinaning kaya kake manalig.
Pamamasang ibat, king sulat karing Hebreo. Ing kasalpantayanan, yung batayan karing bagi akya katamong panenayan. At yung katibayan, para karing bagi ay etamo akakit. Pauli na ning kasalpantayanan daring kaya katamong pipumpunan. In Diyos metulaya karelo. Pauli ning kasalpantayanan ng Abraham. Pementuan itang ahos ning Diyos kayo. Mintaya king balen apeng ako ng ibi ning Diyos kayo. Likwaning sarili no, ban ng balen, likwaning sarili no, likwaning sarili ng balen, bistaman e nabalitang pupuntalano. King kapamiltaning kasalpantayanan, mibibiyang at imong metong adayuan, king labod apeng ako ning Diyos kayo. Minuknangan niya ka ring toldo, kambedari Isaak at Jacob, at tinanggap mo naman king pangako ng Diyos. Uling iya Abraham, pininayan itang syudad aginulis na telakad ng Diyos. Syudad ating matibe pundasyon. Ing kasalpantayanan niya naman may kapalyaring igpakang Abraham, bistaman matuaning tutu, at yung mismong sarang asawa no, malyaring mikianak. Pinaliganang tuparan ng Diyos in kayang pangako. Uli nito, king metong mong tao, bistaman king iti alos matenya mo. Karin lalintorin dakal apalipi, akasindakal daring batuin king banwa, at mabilang-bilang antimoyong butil ding balas king pasigan. Ing amano ning Ginoo, mingat kayo at magsadyang parati, uling datang ng anak ng tao, king oras ay panenayan datang. Ing Ginoo manatiliya kaya kayungan, pamamasa king mayap abalita agpang kang San Lucas. I Jesus nga nakaring kayang alagad, eko tatakot malating kawan, uling kakatulan ning Diyos na ibiene ke kayo ing kayarian. Ipasaliyo ing pibanjanyo at kingabli ipameyo karing pakakalulu. Gawa kong bulsa ay maluluma at tumipon kong pibanjan karin banwa. Uling karin ela mababawas, alang miraras ama panako at alang pulilyang makasira. Uling nunu karin ing kaya kong pibanjan karinya ing pusuyo. Parati ko sanang makasadya king nanuman malyari, makapiblas at makasinding sulu. Makyapos ko karing ipos sa manaya king pamagbalik ning karelang Panginoon, ibat king kasalan, ban king panyatang na, mau siya at agad-agad abuklatanan niyang pasbul. Duwan laring ipos
das nanang makagising at manaya ring karelang Panginoon. Sasabihan ko kaya kayo, magsadyayang pamangan im Panginoon, paluklukano ko king lamesa at pakanan nala. Nuwan la nung dasanong magbante ang yang datang niya king kapitangan ng bengi o king ganingaldo. Tandaan niyo iti, nung balo na mo ning buntok ning familia, nung nanuyang oras datang ing mapanako, magsadyaya at ene paintulutan milubya king pibale-balena. Ikayuman, sukat kong magsadya, uling datang ya, ing anak ning tao, king oras, eyo asahan. Kapatad, ing mayap a balita ning kakatamong kaligtasan. Mayap abak po kaya kayungan. Kumusta ko po? Mayap mo naman po. Salamat po. Ing ebanghelyo tamo po ngayon ni Simpliya mo. Ibat kang San Lucas chapter 12 verses 31 to 42. At lumong punto, ing paganakana, ning ginukya katamungan. Mumunan dili, masalayang dindam. Mimingat kayo. Eko, manipun pibandyan na pwedeng panakawan at pwedeng malaso. Kadua, magsadya kayo para king nanuman malyaring datang kimbeyo. At katlo, magtiwala kayo king Diyos na tapatya karing pangako na kaya kayo. Ita pong mumunang punto, siguro po discuss na ning kaya kayong korparoko anyang milabas sa Domingo, tungkol kayong pibandyan, pong pamagganid, kasakiman, kayong pibandyan. So, itanay po pisabihan nito. Reta na mong adwa kong punto, ilang pisabihan tamo. Magsadya kayo para king nanuman malyari kimbeyo at magtiwala kayo king Diyos. Okay? Makatugi ko pa? Okay. So, mumunang dili. Magsadya kayo para king nanuman datang king beyo. Nang kayo po isipan tamo pa magsadya, magsadya ka king daratang mong kamatayan, magsadya ka po tang retired ka, magsadya ka nung sakit ka. Alim mo po ito yung amanuanan ng Ginoo. Bali po ti kung kakilalang matuwa kitang dati kong parokya, uling yan dili kembiyena, nga na amo nga na. Bigsadya na ako para king daratang kong kamatayan nga na. Sinali ko yung memorial plan, na nung kabawang gamitan ko, no da ko kut-kut, deng paunakan ko, uling yan mo po dili kembiyena. So, sabihan makasadyaya. Okay, makasadyaya. Meron siya pong 100 years old, anyang Matea. So, anyang Matea, kilkalming gamit na, penintun miya itang sasabihan ng memorial plan, na seli na kano. Nikit miyapin natin yung memorial plan, makasadyaya. Oneng, itang memorial plan, ang gaya mong 90 years old. May yung 100 years old, so expired ne. Mandugo gamit. So, megpalimos kepa para kaya. Nanong pamagsadyang sasabyana, ala. Ating kung kilalang magsadya para retirement na. Potang mag-retire ko, magkuswelo kung mamasyal namo nga na. Bayo yung mag-retire, may atake ako. O nanong pamamasyal gagawa, ananamo, tama ka niyan, may makasadya. At yung rin kakilalang magsadya yung maging doktor, ining anak ng babae. So, pepag-garal ni Manila, ginastusan ining anak ng isipan ng maging doktor. After 4 years, ining anak na minuli. Magdalayapin diploma. Maragulya tiyan, lagyo na ning anak na diploma. Mig doktor, may kayanak yang dalaga. So, tambakan yan. Ano ning ginuwi mo kamatayin? Magsadya kayo para king nanuman malyari king biyeyo. Ako po makasadya kung mag-retire ko patang 75 ko, pag-misa ko hanggang matuwa ko hanggang pwede ko. Nanggewa na ning Ginoo, sinagap na ako. May atake ko, may opera ko puso, may buklat ko salo.
Alahan, o. O nano itang pamagsadyang gawa ko, magtiwala ko po. At inyang mas masanting aplano ing Diyos para kaya kayo. Kay ba't ko pong may opera? Ay, ikit ko. Aliwang lifestyle ing darauna ning Diyos para kanako. Ating ko pong kakaluguran monghi kanita, nga na kanako, minsan binisita kay po King States, nga na kanako, among raw, anong plano mo? Ako yan, nakanako po kanita. Ay, Father, sabi ko, plano ko, degree ko after 5 years, magmakanini ko after 10 years, magmakanini ko after 12 years ako main. May liya mo, nga na kanako, loko Raul nga na, tandaanan mo ini. Never plan for more than 15 minutes of your life. E kapag planong may git 15 minutos kembe mo, uling emubalo nanong malyari keka. Emuan balo nung bigising ka bukas at inakamplano for 5 years. Okay? So magsadya, burin ang sabihan, magsadya ka, dimdamya po yung gino, para nanuman malyari king biemo. Amen? Amen. Kadwa po, magtiwala kayo na tuparanan ng Diyos ang pangako na kaya kayo. Maging tapat ya ang Diyos kaya katamo. Makanini kayo pong dinalalimbawa ini. Nung dimdam yun ay po i-Bishop Pabilio, King Palawan. Bayo po maging obispo i-Bishop Pabilio, metong niya pong ordinaryong Don Bosco Pari. At anyang megaryo po King Roma, may degree on Bible theology, biyasem pari. O neng aliwaya using ginukaya, pepadistino ya po keng malaut a lugar king Palawan. Lagyunan itang baryo nung nukar niya mag-request madistino, makaraskas Palawan. Keng panglagyo, gasgas nene, makaraskas, baryo po, liblib yung baryo. At apan sina, kitang baryo nga ito, naman pwedeng gamitan itang pegarala ng teolohiya. Uling rening sakto na imbalo damo, magtindang babi, ampong mamupul balasenas. Tamoy balo ta. So minsan po kanong malyaldo, migplano la. Rening abe na kim parokya, tungkol kareng seremonyas ning malyaldo. Patsi-patsiya mo po itang pisambanda. Balam, kubo yang malati. So minaus lang karpintero para pagawa do reng awang. Kitna niya ka yung karpintero. Pamanong, kaya mo bang matapos bago mahal na araw ang simbahan natin? Sagot na kanuning karpentero, ay, sigurado, Father, matatapos natin yan kung may awa ang Diyos. Bishop Pabilio, nga ako nata, may garal, yung teolohiya, nga na kay sarili na. Anong awa ng Diyos? Ba't hindi sabihin kung kayang tapusin o hindi? Awa ng Diyos. Maniwala. Ay ba't kitnano reng PPC na, mangayar ka kitang altar. Manang, matatapos kaya natin ng dekorasyon ginagawa nyo bago mahal na araw. Ay, may kibat la rening opisyalis na, ay, sigurado, Father, matatapos natin yan kung may awa ang Diyos. Na naman. Uwinina na naman, hawa-hawa ng Diyos. O, dida sabi nung ayari, di huli nga naman kayan. O, dindang po yung Huwebes Santo, kailangan din gampari, Montala Cathedral, para magmisa na kitang Christmas. So, kinuha na yung Bishop Pabilio yung motorsiklo na, alay po chipe, bundo kayong makasay na. Nag-motorsiklo painara na yung motorsiklo, kabira-bira, ating linuwal aso kayong harap ng pupuli, may liku-liku yung motorsiklo na, may yatsaya Bishop Pabilio, di nagpayagamat, may pakliyagamat. So, malyaldo, may kapagmisa, bakit? Uling at yung hospital, makasimentuya gamat. At kanita na aisip at aga na ka. Agawa nangan inggam plano na kung may awa ang Diyos. Kaya po, kung may awa ang Diyos. Atin pong metong tao, kamateno, mintaya banwa. Dinala niya kang San Pedro. Anong San Pedro kaya?
Ops, nga na. Aliwaning sistema keti banwa nga na. Point system na mo nga na. Dapat manikwa kang 1,000 points bayo kami banwa nga na. So umpisan nga na San Pedro, nanong kaya pan gewa mo anyang atyo kakingyato. Inisipinta nga na, ay San Pedro nga na. Minsan sinawag ko pong metong apulubi. Nga na. Kay batang na San Pedro, okay, 1 point. 1 point, yay, tanga na. O nano pa nga San Pedro. Megi ko pong masunurin karing pengari ko. Okay, nga na San Pedro, 0.5 points. Ha? 1.5 points, yay, tanga na. O makanano kung miras 1,000 points nga na makanyan. Ay, San Pedro nga na, makanano kung miras 1,000 points. Nung sa 1 point mo, yung babiya mo kayong kaya panggagawin ko. Nung yan aking lunos ni nga pong gino nga na. Ano San Pedro ka? Lunos ni nga pong gino, 1,000 points. Kaya nilongog ka nga na. Kaya po, awa ng Diyos. Itamuan po, sigurado miras banwa, makasalanan tangan, pati na ako, ikay ako, makasalanan tangan, paulit-ulit, yung kasalanan gagawan tamo. So makananutang milub, kimbanwa, kaya binan ng Diyos. Magtiwala ko po. Miras ta ka rin, uli na, ning lunos, ning hapong Ginoo. Kung may awa ang Diyos. At maniwala ko po, dakalya, lunos, inga pong Ginoo para kaya katamuan. Amen? Amen. Okay, taulin diling kwento. Timpong metong anak, kit nanay lolo na. Lolo nga na, kailan ako dapat manalangin? Kapilan ko dapat mga di. Nga ng lolo na kaya, dapat mga di ka, bayo ka, mate. Kaya nga na anak. O kung man balo kapilan ko dapat, kapilan ko mate nga na. Makanano kung mga di, bayo ko mate, kung man balo kapilan ko mate. Nga na ning lolo na, precisely. Burin sabihan, mga di ka, aldo. Amen? Amen. Talakata po. Sasalpantaya ko. King katlungaldo, sinog niyang mebye. Piang ang Diyos ipang Bat ka rin magbalik yan naman keti, bangkom ka rin mabi ang pong mga mate. Sasalpantaya ko, king banal na espiritu, king banal kulungan ng patawad na rin kasalanan, ipangasoblirang merimete, at kimbiye alangangga. Amen. Idaw tala pong iniking Diyos, dingang kayaduan ng tamong pong panalangin, at nga tamong maus kaya, Ginoo, pakirandaman mo kami. Hitangan po. Ginoo, pakirandaman mo kami. Kambering sablang magobra, kaya kabaning bengi, at para ka rin bala mo wari, ing aldo e nadatang, manalangin ta king Ginoo. Kambering masakit, aena daratangan ning tudtod, at para ka ring ingbengi balamuwari, alaning kapupusan, manalangin ta king Ginoo. Kambering sablang bansang migigera, at para ka ring ing kapayapan balamuwari, binayang makarayo, manalangin ta king Ginoo. Kambering mipasakitan at maniligalig, at para ka ring ing katimawan, manatiling makabitin, manalangin ta king Ginoo. Kambening kabilugan na iglesyang manaya,
kimpa magbalik ning talapagligtas, baning kaya katang kabengyan, mapupus ne, kimpa magbalik ning anak ning tao, manalangin ta king Ginoo. Kambering sablang pepaubaya, tana king Diyos, king Aldo iti, manalangin ta king Ginoo. Ngini aduan tamo ing sarilitang kapagnasan. O Diyos sa ibami, bendisyonan mo ang andingang panalangin mi at kayadwanan, lalong-lalo na para karing kaya kaming kapatid at din kaya kaming familia. Ingatan niyo kayo po sana, kimbalang panahon, kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen.
Manalangin kay kapatid, baning kay katamong daon, matanggap larapanan ng Diyos, ibang mayupayang totoo. O Ginoo, malugod mong tanggapan yayain ning banal a kapulungan mo, at ibat mo naman kayong maganakamong pigalog idaw na, at king upaya mo, papalyarin mo sanang maging tunay misteryo ning kaligtasan para kaya kami kapamilatan ng Kristong Ginumi. Ing Ginoo manatili kaya kayungan, isipan niya at luguran ng Diyos, pasalamat aking Diyos sa ginuta mo. Tunay pinkarapat dapat at matulid ng pasalamatan na kamparati o ipa kapamilitan ng Kristong Ginumi. King sablang panahon, pikalam may bayong sikanan, ing banal akapulungan mo, at kiyakaban ng pamaglakbena, makapagmulala mong tatayran, ampon, kakambilan, kambening upaya ng banal Espiritu, sisiguraduan mo ing pamaglingap mo. Uli nita, kambeda rin sablang kording angeles, daralit ming kaya kaligaya at ngamingan kakanta. O Diyos, ay pami, tutukang banal at buriming paramdam kaya ka, ing kaya kaming kapasalamatan. Daraon mila kaya ka deting tinapi ang pong alak, at adwan ming itubod me ing Espiritu Santo, bandeti, malyari lang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Ban kanita, adaon mi kaya ka, ing piggalog mo kaya kami. Ketang benging bayo yamate, kabang kasulong na la rin kayong kakaluguran, king karelang tauling hapunan, kinuwaning tinape, pepasalamat ya keka, pirasune, at binyene ka rin kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye. Iti yung kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bataning hapunan, kinuha ng kalis. Pasibayang pepasalamat kaya ka. Binyaning kalis ka rin kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti, ikongan, at minumko kaniti. Iting kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alang hanggang tipan, amibubu para kaya kayo at para ka rin sablang tao. Banketa, ni patawaran la ring kasalanan. Daptan niyo iti, anting kapigaganakan, kanako. Gaganakan tayo ng Ginoo, anya matulat ang ipasyag ing misteryo ng kasalpantayanan.
Iba, uling kaluguran mo kami, agatan mo keng lumapit king kang dulang. Katmuan mo kami king tula ng Espiritu Santo, kabang tatanggapan mi katawan at daya ng kang anak. Ginuala kang kakalinwan ng karing anak mo, adwan ming ingatan mula deng kaluguran mi, lalong-lalo na Ipapa Leo XIV Florentino kaya kaming Arsobispo, Apong Seto kaya kaming Obispo Emeritus, Among Dixie in kaya kaming Kura Paroko, at panalangin mila, ding kaya kaming miyang ubie. Ganakan mula ding daralan kasakitan at lungkot, ganakan mo ding Kristiyano, no ka rin lapaman, at ding sablang tao mabilog ayato, lalong-lalo na ring masakit at ding pakakalulo. Maglapo kaming kapurian, puwat ang akakit ming gagaan mo para kaya kami, kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ibang mayupayang tuto, kagum ning Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggaman, kingalanganga. Ngini po anting metong a familia, abe-abe tamong may papanalangin king Dios, karing amanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Ikabus mo kami ginuking sablang marok, malugod mong paggalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasopaning kaya kang pakalulu, parati kaming mikabus king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. O ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kakong kapayapan, babiya ko kaya kayo. E mo sa babalik danding kaya kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ng kaya ka iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman, kingalangang ing kapayapanan ng Ginoo, manatili sa nakapilan man kaya kayongan. Malugod tayo pong ibigin ng kapayapaan ng Kristo, King Metong at Metong. Kapayapan po, kaya kayongan, peace be with you po. Kapayapan po.
Ini po yung ginutang Heso Kristo, yung kordero ning Diyos, sa milalako king kasalanan na ning yato. Mapalad tamo itamo mayayawus, tanggap king Ginoo.
Manalangin tamo. Para po kintauling panalangin, tahimik ta na lang iduko, rembuntok tamo, at personal pasalamat king Dios, na kay bata mo pa mong tinggap kimbanala communion. Diti nga no Ginu, adon mit daraon mi, kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. At para po ka rin kapatid tamong masakit, lalong-lalo na retang manyawad ka rin kaya katamong panalangin para karelangan, bahapong mariamit mo kaking grasyeng ginong Diyos at kaya ka, nuwan ka rin sa blambabay, nuwan niya pa naman yung boning at siyan mo'y Jesus. Santa Monica, panalangin mo kami. San Agustin, ipanalangin mo kami. Ating Ginu, manatili kaya kayungan at bendisyonan na kayo at antabayanan ng Ginong Diyos sa dingkya kong familia. Ingib pa, poning anak, poning Espiritu Santo. Amen. Paganaka po, ing tauling amano na ning misa, aliya palakpak. E na ako man pumigkantake ni para palakpakan niyo. Ing tauling amano ning misa, salamat king Dios. So itamuan, agnanagnantang gulisak, salamat king Dios. Ala pong papalakpak, kaya kailangan ng palakpak, okay? Ing misa tamo midawone, umekayo king kapayapan at tulana ning Dios. Salamat king Dios. Maya payabak po kaya kayo nga, dakal po salamat.